ukuthi yazi ukuthi uNkulunkulu uthanda, uNkulunkulu akasiyi enemy. Mawuzwa sikushonyayelwa izwi likaNkulunkulu, mawuzwa sikutshela ngoNkulunkulu, asikuletheli isilwane esizokuthusa, asikuletheli isitha esizolwa nawe. Welcome to another episode yeKota 2 Media #sisazokhuluma. Siphinde sibonge futhi ukuthi sitholele lithuba lokuthi sihlangane sizokhuluma nje indaba ezimnandi. Igama lami ke ngumduduzi ngwakashabangu. Ngibonge nje ukuthi uchoose le channel, ngibonge ukuthi uchoose ukuzolalela le message ekuyothi ngempela uma ngabe iphela uyobe usizakele. Uma ngabe ukuthi ubungaka subscribe kule channel, cela nje ukuthi ubusubscribe, ubupressa le like button, uzokwazi ukuthola konke nama notifications nakho konke nje ukuyikhulisa nje le channel ukuthi ikhule nabanye abantu bayibone ngempela ukuthi important. Kanti ukusubscribe ke kumahala, free. Ukupressa nje le button le ayibhalwe subscribe bese iyajika ithi subscribed, then yobe sewuqedile kanjalo, yobe sewuyikhulisile, yobe nawe uparticipateile kuyo yonke lento enhle esiyenzayo, ngoba esikwenzayo ngempela kuokuhle ukudlulisa nje indaba ezimnandi. Namhlanje nginiphethe enye yeindaba ezimnandi. Without wasting any time, ithi nje ngivele nje ngiye kuyo kwaba sePhilip. Asiqale lapha kuPhilippians 3:10. Ngazi kulamalanga iyona nje indaba engilo ngibusy ngiqala kuyona because ngiphathele istory esiningi okula ezweni likaNkulunkulu. Khona nje uNkulunkulu akubekile la enhliziyweni yami engithanda ukuthi nami ngiphinde ngikushare nani. Ithi ke kuPhilippians 3:10 ithi la kimi ngale language engiyiphethe ka King James version, that I may know him and the power of his resurrection and the fellowship of his sufferings, being conformed to his death. Ngithanda nje le part yokuqala ethi that I may know him, ukuze ngimazi yena. Yebo iyaqhubeka yona ikhulume namandla okuvuka kwakhe nokuhlanganyela enhluphekweni zakhe, kanjalo futhi nase ekufeni kwakhe nokuhlanyela futhi nenhlupheko nokuhlanyela ekufeni kwakhe. But ngithanda nje le part le ethi that I may know him. Iyo nje engiphathele imessage because konke okunye kula in him, kuJesu Kristu. uPaul okhuluma lamazwi uthi ukuze ngimazi yena. Ubekhuluma lamazwi uPaul ethi ukuze ngimazi yena. I don't know ukuthi wayekusiphi state, but obvious wayenomoya kaNkulunkulu ngoba konke akubhalile la kuphefumulelwe uNkulunkulu. So wayengabhali okwakhe, wayengabhali imicabango yakhe, kodwa wayebhala lokhu akwambulelwe uNkulunkulu ukuthi ukuze ngimazi yena, meaning there is something very important ngaye. That's why ethi uPaul ukuze ngimazi yena, khona lento le ebalekile ngaye, ile eyenza ukuthi yena ahluke kunayo yonke into eyindala ekhona emhlabeni, kunabo bonke abantu abakhona emhlabeni esibahloniphayo nabakhulu, kunakho konke izinto ezinye ezinkulu nezinhle ezibabazekayo, khona lento ekhona ngaye. That's why uPaul ethi ukuze ngimazi yena, khona lento. Uthi uma ngabe khuluma encwadini kaJohn chapter 1:1, lithi izwi likaNkulunkulu ekuqaleni kwakukhona ulizwi, ulizwi waye kuNkulunkulu and ulizwi waye kuNkulunkulu. It's amazing. Qaleni kwakukhona ulizwi, ungulizwi futhi yena. uNkulunkulu wayekhuluma yena uJesu Kristu, ungulizwi. Shuthi emlomeni kaNkulunkulu kwakuphuma ulizwi uJesu Kristu, ngoba lithi futhi iBhayibheli akukho okudaliwe okungadalwanga ngaye, konke okukhona kwaba khona ngaye. uNkulunkulu wayethuma ngabe ekhuluma izwi then kwakwenzeka, and ngesikhathi ekhuluma izwi wayekhuluma izwi ngaye, ngoba lithi iBhayibheli waye kuNkulunkulu and futhi enguNkulunkulu. Indaba nje eyisimangaliso, indaba ethi ibe mystery kwabanye abantu, indaba futhi engazathi ayikho uma ngabe ungayilanda le ndaba ngeso lenyama, into engekho
kodwa uma ngabe uNkulunkulu ekusizile ukuthi uunderstand ngehlo likamoya uzoyibona ukuthi indaba very deep ekhona. Uthi lapha kuGenesis mawufunda chapter 1 ulivula nje iBhayibheli likaGenesis chapter 1 verse 1 lithi iBhayibheli uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba. In the beginning eqaleni uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba. Kuverse 1 wakhona samthola uNkulunkulu. Kuverse 2 wakhona lithi iBhayibheli umoya kaNkulunkulu wahamba phezulu kwamanzi emhlabeni owawumnyama. Kushuthi siyawuthola umoya kaNkulunkulu the Holy Spirit lapha kuverse 2. Bese lithi kuverse 3 and uNkulunkulu wathi makube khona ukukhanya. And lithi iBhayibheli kwaba khona ukukhanya. Isimangaliso uthi uPaul ukuze ngimazi yena and uthi uNkulunkulu kwakumnyama emhlabeni. Umoya yebo kaNkulunkulu wawubhizi uhamba phezulu kwamanzi. Kodwa lithi iBhayibheli uNkulunkulu wathi makube khona ukukhanya. And lithi iBhayibheli ukukhanya kwaba khona. Mina ngikwathi mase kukhona ukukhanya. Lobo umnyama debo khona basuka same time. Ngoba ubumnyama nokukhanya kuhlangana. Immediately makufika nje ukukhanya ubumnyama abuna choice kumele budede kumele busuke ubumnyama bukwazi ukulwa nokukhanya ngoba ukukhanya once kwafika ubumnyama abuna choice kumele busuke, meaning ukukhanya kwaba namandla phezulu kobumnyama. Kwathi mase kufikile ukukhanya ubumnyama bavele bahluleka. Kahle kahle uma ngabe ungabhekisisa kahle ubumnyama bahlulwa kudala before kuze kuzofika esiphambanweni ubumnyama bevele sebhluliwe. Hey angazi okay lithi futhi iBhayibheli uma ulifunda kahle ngoba lokhu kukhanya lokhu akusilona ilanga akusiyona inyanga. Kodwa lokhu kukhanya lokhu kuyatholakala encwadini kaJohn chapter 8 verse 12. Kuyatholakala lithi izwi likaNkulunkulu waphindwa wakhuluma futhi Jesu Kristu wathi qinisile ngithi kini olandela mina kasoza ahambe ebumnyameni kodwa woba nokukhanya kokuphila. Wathi uNkulunkulu makube khona ukukhanya. Ngapha kuthe sekufikile ukukhanya kwase kuyayiveza kuyakhuluma manje ukukhanya. Kuthi ukukhanya okulandela mina kasoza ahambe ebumnyameni kodwa woba nokukhanya kokuphila because kuyena kunokukhanya and hayi nje phela ukukhanya kodwa ukukhanya kokuphila. No wonder wayethi uPaul ukuze ngimazi yena ukuthi what kind of a person is this one okwakhulunywa ngaye emandulo. Uthe noma esekhona waphinde wazisho wathi mina ngokukhanya uthi olandela mina shuthi mayethi uNkulunkulu makube khona ukukhanya wayithi makube khona uJesu. But ngoba ke kwakusese iOld Testament wayengakazalwa emhlabeni kodwa belokho ekhona yebe engakazalwa kodwa belokho ekhona. iOld Testament yokhilo kimveza ngendlela eziningi ezahlukene ngendlela eziningi ezingama shadows ngama typology athile kodwa mase sesifika kuNew Testament kula sekuzalwa khona ke manje lokukhanya sekumbatha umuntu ke manje lokukhanya kuba umuntu usethi manje olandela mina kasoza hambe ebumnyameni kodwa woba nokukhanya kokuphila. Nayike indaba lapha ifika ibe khona isitholakala lapha encwadini yezenzo chapter 26 uyayikhuluma uPaul lapha exoxa lapha yana elandiwe uyayiveza ke indaba yakhe ngoba beboshiwe but manje bengazi ukuthi bayomgweba ngaluphi uhlobo. So uyaxoxa ukuthi kahle kahle vele indaba lapha yaqala khona kwathi mina ngihamba ngizingela amakholwa ngisendleleni uthi uPaul ngabona ukukhanya okudlula konke ukukhanya uthi ngabona ukukhanya okungaphezulu kwelanga. Lokhu uNkulunkulu athi ukukhanya makube khona and kwaba khona and kwafika futhi kwasho kwathi mina ngokukhanya kwezwe. Uthi uPaul futhi mina ngakubona lokukhanya okudlula ngisho ilanga ukukhanya okudlula konke okunye ukukhanya. Ingakho ethi uPaul ukuze ngimazi yena because there is something about this person ogama lakhe linguJesu Kristu khona lento enkulu. But ithi sifunde uJohn chapter 3 la amanye nje bengakhotha nje amavesi na uzobe seyazifundela but ithi ke sifunde uJohn chapter 3 kula indaba yethu ikhona kahle kahle John 3 verse 16. Ngiyazi le incwadi ejwayelekile kwabaningi incwadi futhi omunye umuntu angathi uma ngabe eyizwa athi John 3 verse 16 hayi no leyo ngiyayazi ngijwayele
ya mhlambe futhi sengayishintsha nale channel ngithi mina ungayishintshi hlala phansi uzwe uNkulunkulu uhleze na something to say to us each and every time. Ngeke wathi iBhayibheli uyalazi, ngeke wathi njalo uNkulunkulu uhlezi enento entsha afuna ukuyikhuluma kuthina. Ingakho nje iBhayibheli kahle kahle li progressive revelation kaNkulunkulu, izwi likaNkulunkulu aliphelelwa, lihamba nezikhathi. Njengoba nje siku 2023 alizange lasala lapha koma 18 17 16th century, namanje uNkulunkulu wezikhathi lokhu hamba nathi, une message ayikhuluma kuthina even today ku 2023. Ithi ke la kuthina John 3:16 ithi, for God so loved the world that he gave his only begotten son, that whoever believes in him should not perish but have everlasting life. Ngiyazi ukuthi uyayazi le ndaba, uyijwayele le ndaba, but ithi ke singene kuyona. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu walithanda kangaka izwe. uNkulunkulu walithanda izwe. Lalela ke malithi uNkulunkulu walithanda kangaka izwe, akazange alinde ukuthi libe lihle kuqala, akazange alinde ukuthi maliphenduke lenze imisebenzi emihle, kodwa lithi walithanda, meaning walithanda lokho lilibi izwe, walithanda. Lithi walithanda kangaka izwe. Uyabona ku uthando likaNkulunkulu alifanike nalolo lwami nolwakho njengoba ungibukela. Uthando likaNkulunkulu ke luhlukile ke, olwakhe luthando lidlula futhi lonke uthando esingalicabanga. We cannot even imagine uthando likaNkulunkulu. Omunye umhlabeleli uthi uthando likaNkulunkulu lubanzi lungaka, ludlula ngisho nolwandle, lukhulu, alichazeki, akekho ongalichaza. But lithi lelizwi uNkulunkulu walithanda kangaka izwe, meaning uNkulunkulu kunothando. Kahle kahle that's why ngithi lezi indaba ezimnandi, indaba lezi ezithinta umuntu kanye noNkulunkulu, ukuthi yazi ukuthi uNkulunkulu uthanda. uNkulunkulu akasiyi enemy. Mawuzwa sikushonyayelwa izwi likaNkulunkulu, mawuzwa sikutshela ngoNkulunkulu, asikuletheli isilwane esizokuthusa, asikuletheli isitha esizolwa nawe. We are not bringing some kind of an enemy into your life noma something strange into your life, but sikulethela uthando, ukuthi yazi nalo uthando. Uthando ngeke uzulithole ngisho namabazali bakho bangakunika uthando kangakanani, but lolu alifani nolukaNkulunkulu. Olwabazali uthando nabo, even your partner noma engakuthanda kangakanani, but khona olukaNkulunkulu lu different, alichazeki. That's why ngishilo ngathi into yakhe ayichazeki, olwakhe lihlukile. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu walithanda kangaka izwe. Lalela ke lithi waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa. Mhlambe ngeke ngime lapho futhi okwamanje. Uthe selithandile lo lelizwe, akangagcina nje ngokulithanda, but wa demonstrate uthando ngokunikela. Wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa. Hey, into eyisimangaliso ke le. Ngifuna ukuthi uyizwe kahle le. Ukubhekisise kahle njengoba nje sila emhlabeni siphila, sinento eziningi esiyifunayo. Abanye bafuna iland, abanye bafuna imizi, abanye bafuna imishado, abanye bafuna imoto, abanye bafuna abantwana, abanye bafuna imisebenzi, abanye bafuna nje kwamanye amazwe kuyaliwa, bashoda ngebhamu, abanye bafuna ibhamu ukwazi ukuyiphindiselela. Kuningi esikufunayo. Abanye bafuna ukuba amabillionaires, babhizi basendleleni yokuthi mina I want to be a billionaire. Abanye amamillion bafuna ukuba amamillionaire, but siyafuna izinto eziningi emhlabeni. But na into eyisimangaliso, kukho konke lokho esikufunayo, wayibuza nje ukuthi uNkulunkulu angazange sethe lithande kangaka izwe, wavele wanikela ngamamiliyoni komuntu nomuntu. Should like mawuzozalwa nje emhlabeni usune 1 million in your bank account, nomunye ukuze kungeze kuba nomuntu ohluphekayo emhlabeni. Uke wayibuza ukuthi uNkulunkulu engazange akwenze lokho. Uke wayibuza ukuthi uNkulunkulu ayangazange athi mayelithande kangaka izwe anikele ngezimoto, noma anikele ngemizi, noma anikele ngazo zonke izinto ezinye ongayicabanga le oyifunayo ephathekayo. Ukwacabanga ukuthi uNkulunkulu angazange eselithandile izwe anikele ngazo zonke lezi zinto ezitangible esizidingayo. Lithi izwi likaNkulunkulu uthe lithandile izwe. Zikhona izinto seyifuna, yebo, but uNkulunkulu akanandaba nazo zonke lezo zinto. uNkulunkulu ukhathalele lo anikele ngaye.
because uthe mayenikela ngendodana yakhe, meaning uNkulunkulu uthi kuyo yonke into mina nawe siyifunayo ayibalulekanga compared to ukufuna uJesu Kristu. Yebo singayifuna zonke izinto, zonke singayifuna. Singafuna ukuthi nathi sibonakale na ukuthi kwifamily yakwaShabangu yazi man khona abalapha ya mhlambe kuma position athile, maybe ku government or kuphi singayifuna zonke lezo zinto lezo, but meaning uthi uNkulunkulu yebo niyakufuna konke lokho but akubalekanga konke. Khona okubalulekile shothi uma ngabe uNkulunkulu wathi elithandilizo wa demonstrate uthando ngokunikela ngendodana yakhe, shothi le ndodana ibaluleke ukudlula yonke into. That's why uPaul ethi ukuze ngimazi yena, because uPaul wayithule wayelibele ibuka indaba kaNkulunkulu esondelene noNkulunkulu, ehamba noNkulunkulu, uthi hayi man ukuze ngimazi yena khona lento ngaye, something so special ngaye, something big ngaye, lokho ukuthi zonke izinto ezikhona emhlabeni ayikho esingayicompare yena ngaye. Shuthi even ne diamond, even ne golide, even ne platinum, nayo yonke into, uyabona yonke into eyincebo erich ekhona esemhlabeni ayikho engathathi prize eka Jesu Kristu. Shuthi uma ngabe uthole uJesu Kristu, uthola ingcebe edlula zonke ingcebo. Shuthi wena urich ukudlula abonke abangamfuni uJesu Kristu. Angikhathali shuthi uma ngabe umuntu angaba ibillionaire noma trillionaire kulesi sikhathi samanje, uma nje engamfuni uNkulunkulu, engamfuni uJesu Kristu, lo muntu uphuwa. Ungaba phuwa, ungabi nalutho, uswele, kodwa umuntu uJesu Kristu, you are very rich. Udlula itrillionaire, udlula ibillionaire, udlula imillionaire elingamfuni uNkulunkulu. But lento ayibonakali. That's why ngithe mina uma uyilanda ngenyama lento lena is useless, ayenze sense ngempela. Kodwa uma ngabe uyilanda ngezwi, ngokamoya, uzobona ukuthi how powerful into kaNkulunkulu is. That's why wanikela ngendodana yakhe. Yes, siyazifuna izinto ekhona emhlabeni. Yes, siyalifuna udumo likhona emhlabeni. Kodwa yazi uma besingalwela ukwazi yena, ngoba it means yena he is so powerful. Udlula konke. uNkulunkulu wanikela ngaye because yena lokho uNkulunkulu anikela ngakho kushuthi igift edlula wonke ama gift. Singakwenzela ama gift, ngikwenzele nawe igift njengoba ungibukele nawe ungenzele igift edurayo, but kushuthi uNkulunkulu wabuka eyona the core gift, the real gift wanikela ngayo, and lo gift indodana yakhe. Kusho ukuthi khona into ekhona no wonder izwe linyakaza kangaka amakhulunywa ngoJesu Kristu, umhlaba unyakaza kangaka kuthiwa abantu kufanele baboshwe. It is because there is something so powerful about Jesus Christ, and that thing powerful ukuthi once kwafika uJesu endaweni, ubumnyama abukwazi ukusebenza, ubumnyama buyadeda, ubumnyama abukwazi ukulwa naloko kukhanya. That's why kwezinye indawo la kunobumnyama khona, abafuna ukuphusha ubumnyama babo khona kufanele balwise lokukhanya kungafiki khona, lobumnyama boqhubeka bu-operator. So bonke abakhuluma ngokukhanya, abaletha ukukhanya kumele baboshwe, bavalelwe noma babulawe ukuze ubumnyama boqhubeka bu-operate. Ngoba once ukukhanya kwafika, even ngoyedwa, akudingi ukuthi sibe baningi, kwafika nje ukukhanya ngoyedwa, wakhuluma uJesu Kristu, obumnyama buna choice kuleyo ndawo kumele budede automatically. Uthi uPaul ukuze ngimazi yena, lithi izwe kaNkulunkulu, uNkulunkulu walithanda kangaka izwe wazwanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa, ukuba yilo nalo yokholwa yiyo. Yalalela, wanikela ngendodana yakhe yonke into onayo, o-proud ngayo, ephathekayo yindlu, noma ngabe i-double story, noma ngabe i-triple story, noma ngabe iduranga kanani kulezi ndawo ezidurayo, noma ungaba nakho konke lokho, but mawungena Jesu Kristu you are poor, uhamba unalutho. Ukuba izindlu zayibalekile, uNkulunkulu wayonikela ngezindlu, wayosinikelela sonke ngama double story,
kodwa wabona uNkulunkulu ukuthi konke kubalekile. Okubalekile ukwazana noJesu Kristu, ukuthi yazana noJesu Kristu. That's why angazange anikele ngazo zonke lezi zinto ezinye ezikhona. No wanda umshumayeli uthi uma ngabe ekhuluma uthi konke kuyizeleze konke. Yeah. Uthi umshumayeli mayekhuluma yazi yayibala manathi vanity of vanity, all is vanity. Konke nje kuyizeleze. Ngani ngoba wabona wayesekuthole konke ke yena. Konke. But wasethola ukuthi yebo ngikutholile konke. Hayi kodwa mani konke futhi ku useless. Shuthi yayikhona lento le emtshela ukuthi khona oku important oku useful and uJesu Kristu. Ungaba rich ungaba nakho konke. Kodwa mawungazange wazane noJesu Kristu then yonke into yakhe useless. Lithi izwi kaNkulunkulu wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa kuba yilona lo okholwa yiyo ngoba iyaqhubeka ithi ukuze kube yilona lo okholwa yiyo but before ngifike ukuthi ukuze kube yilona lo okholwa yiyo kwathi uma ngabe nikela ngendodana yakhe it is because indodana yakhe yeza emhlabeni owawunesono and izele ukuzosilethela ukukhanya. Unfortunately lithi izwi likaNkulunkulu weza ngokwakhe kodwa ngokwakhe kwamukelanga. Namanje nje abanye bayizwa le message but abafuni ukuyamkela. Weza ngokwakhe wasuka enguNkulunkulu wathatha isimo somuntu. Weza ngokwakhe okungokwakhe kwamukelanga. Lithi izwi likaNkulunkulu kweza ukukhanya kodwa abantu bayithandela ubumnyama. Kwathi abantu kumele bakholwe, abantu bangafuni ukukholwa, abantu bakhetha ukulwisana noNkulunkulu ngoba imisebenzi yabo vele kuyimisebenzi yobumnyama. Lithi izwi likaNkulunkulu wathi uma ngabe sefikile emhlabeni kwakufanele ukuthi futhi yena aphinde asifele kuchitheke igazi lakhe. Kushuthi kuye liphinde lithi izwi likaNkulunkulu igazi lakhe liyigazi elidlula even negazi lezilwane. That's why thina sishumayeli indaba yokuhlaba nakho konke because we understand ukuthi noma singahlaba sithi sichitha igazi ukuzozibani nozibani abangasekho abazokwazi ukuthi kube njani si understand ukuthi lelo gazi lelo lezilwane lisabalekanga. Likhona igazi elachitheke libalekile, igazi elidlula even nezilwane nazo zonke izilwane zaba khona. Igazi likaJesu Kristu elithi izwi likaNkulunkulu lisusa izono zomuntu. Once umuntu weza kuJesu Kristu igazi lakhe lifike licime zonke izono. Shothi noma singayihlaba izilwane senze konke we are only wasting our time and wasting our money uma ngabe singeke size kuJesu Kristu and trust ukuthi igazi lakhe lisusa izono zomuntu. Lithi izwi likaNkulunkulu wathi mangabe nikelile ngendodana yakhe inhloso kwakukuthi ukuziloyo naloyo nawe wonke umuntu ozwayo lama message mangabe shunyayelwa izo zonke inceke endaweni ezihlukahlukene ukuziloyo naloyo oyokholwa ngoba indaba isekuthenini uyakholwa na uyafuna yini ukukholwa. Lithi iBhayibheli ukuze kube yiloyo naloyo oyokholwa angabhubhi, meaning ikhona ukubhubha angabhubhi, underline ukuze angabhubhi kodwa abe nokuphila, meaning kukhona futhi nokuphila okuphakade. Ukulwa ke noNkulunkulu, ukulwa noJesu Kristu uthi awumfuni, ukuzilandela nje ukubhubha. Noma abantu bangasho bathi ayikho into ekuthiwa ukubhubha, abanye bathi ayikho into ekuthiwa isihogo ngoba bakhona abantu bayakhuluma zonke lezo zinto lezo and ukubhubha uqalula emhlabeni ubhubhu lokhu usaphila usahamba la emhlabeni toti yongena ethuneni uye futhi kwabalahliweyo ababhubhayo nabo ngokungafunanga ukwamkela uJesu Kristu. Kufana nokuphila, ukuphila siqala silosile la emhlabeni, sithola ukuphila sihambe siphila la emhlabeni toti sidlule nathi ngoba sonke sofa. Indlela yethu yokudlula emhlabeni ukufa sidlule ethuneni, kodwa abanoJesu Kristu bona bese beye kuphileni okuyinguna phakade. Uma ngabe ukuphila kuyinguna phakade kusho ukuthi nokubhubha nakho futhi kuyinguna phakade, kodwa okuyikona kona ukuthi khona ukubhubha
akukhona ukuphila. That's why uJesu Kristu ezemhlabeni. That's why uNkulunkulu wathumela uJesu Kristu emhlabeni. That's why walithanda kangaka izwe elalibhubha, walithanda kangaka izwe elalisebumnyameni elalifile. uNkulunkulu wathi ngizonikela ngendodana yami, kodwa manje angikwazi ukubaphusha abantu ngenkani, ngibaphushele endodaneni yami. Sokuba ukuthi lo naloyo yokholwa angabhubhi kodwa benokuphila kuyingunaphakade, bese kuthi naloyo ngeke akholwe kodwa yobe izwile imessage, yobe lizwiliswi kodwa wakhetha ukuthi yena hayi mina ngifune uJesu Kristu, then bese yele bhubheni ke. Enye into engiyithanda kakhulu ukuthi lithi izwi likaNkulunkulu. uNkulunkulu walithanda kangaka izwe wazwanikela indodana yakhe ezele yodwa. Alithi izwi likaNkulunkulu, uNkulunkulu wathanda kangaka ama-Israyeli. Alithi izwi uNkulunkulu wathanda kangaka amaJuda. Alithi izwi uNkulunkulu wathanda kangaka abelungu. Kodwa lithi izwe. For God so loved the world, meaning umhlaba wonke. Wonke umhlaba, omnyama, omhlophe, oyellow, green, onjani njani, sonke usithande ngokufana. Uthe sesithande ngokufana wanikela ngendodana iyodwa. Awekho maningi. Wanikela ngendodana eyodwa. Ukube wayenikele ngamadodana belosho iBhayibheli ukuthi uNkulunkulu kwalithanda kangaka izwe wanikela ngamadodana. Kodwa lithi wanikela ngendodana iyodwa, meaning uyedwa oyindlela eya kuNkulunkulu. Ungakhohliswa abantu bekutshela ngokuthi mawumuntu omnyama khona omunye uNkulunkulu wabantu abamnyama, mawuIndia khona uNkulunkulu wamaNdiya, mawuyiChina khona uNkulunkulu wabaChina, mawumlungu khona uNkulunkulu wabelungu. Ayikho into enjalo, uyedwa umhlaba wonke esanikezwa yena, and loyo nguJesu Kristu. And uNkulunkulu wathi mayedala abantu bakhe wayedala abantu abayiunity, wayedala abantu abayinto eyodwa. Yebo wasidala sahlukana ngama-language, ngamakhala, ngeinwele nangakho konke, kodwa uNkulunkulu wayengahlosile ukukhoza i-division. uNkulunkulu wayekhosa ukuhlosa uthando ngoba yena uNkulunkulu oluthando. Kodwa ke ikhona i-enemy ela emhlabeni, and i-enemy iyona ekhosa i-division, iyona ethumela abantu egcoba abantu bayo abahamba beshumayela i-division, abahamba beshumayela ukuthi wena omnyama udeserve uNkulunkulu omnyama, wena umhlophe udeserve uNkulunkulu omhlophe. Isitha leso, omubi loyo wasebumnyameni loyo olokhu ekhoza i-division, othi ngoba wena unenwele eyiso, ngoba wena ukhuluma kanje mele ningazwana. Kusuka uNkulunkulu loyo, whoever opreacher i-message enjalo kusuka uNkulunkulu kodwa wasebumnyameni okasathane. uNkulunkulu uluthando, abakaNkulunkulu bashumayela uthando, abakaNkulunkulu bakutshela ngoJesu Kristu oyedwa. Ungayithathi indaba yokuthi wayemhlophe wayenjani, ukhumbule wayezothatha isimo somuntu. Kwakufanele uma ngabe umuntu kwakufanele uthawele kunoma ngabe yipi nation, uNkulunkulu wayikhethela kunation yamaJuda. But that doesn't mean ukuthi wayekhoza i-division uNkulunkulu ngokwenza njalo. Thina nje esikhulumela into zethu ngoba sifuna ngokwethu. uNkulunkulu uluthando, uNkulunkulu kuye izinto eyodwa, sonke siphuma kuye kukhona this unity, this peace, khona this joy, this happiness. Kodwa once wasuka kuNkulunkulu wakhwetha laba abanye uNkulunkulu, then le message ngeke uzoyithande and uzoyilwisa, ulwise nabanye abashumayela le message ngoba vele komubi kukhona this division. So sekukuwena ukuthi wena uzikhethela kuphi. Kodwa ngiyayithanda nje indaba kaPaul mangabe ethi uPaul ukuze ngimazi yena, meaning kuye uma ngabe ubumnyama bukwazanga ukuthi buhlale ngoba sekufika ukukhanya, meaning uma kunye usekukhanyeni, and uma ngabe usekukhanyeni usekuphileni futhi okuyingona phakade, uma ngabe usekuphileni usekunqobeni futhi ngoba naye lithi iBhayibheli wanqoba even nethuna, wavuka, azange afe kuphela, wavuka wakunqoba ukufa. Inyama soze i-understand lento, noma ngabe sesithanda uma uza ngenyama soze uyi-understand. And uma ngabe uzolifunda leli Bhayibheli ungamfundi uJesu Kristu, ngeke ube ne-revelation ebuya kuNkulunkulu ngoba uyalifunda yes kodwa umfuni uJesu. But the minute wamukela uJesu Kristu kuqala, then uyothi mawulifunda leli Bhayibheli uyothola i-revelation ekusa kulo Jesu Kristu okholwa kuyena. Igama lami ngumduduzi, yazi I can say a lot ngoJesu Kristu,
but thina namhlanje ngiyibambe nje khona la mina nawe siphinde sibuye sihlangane siphinde futhi sibuye futhi sikhuthazane ngizothi nje mina buyisana noNkulunkulu isikhathi sisasekhona lalela nje uPaul wayethu ukuze ngimazi yena shothi wayethu Paul ngikhathela ngisayifuni izinto zasemhlabeni angalokhu ngazana nezinto zasemhlabeni yebo ikhona ngeke ngisibalekele sikhona kodwa ngifuna ukwazi zona ngifuna ukwazi yena because kuye mystery kunemfihlakalo and kunokukhanya kunokuphila kunokunqoba siphinde sihlangane next time nginithanda ngendlela esimangaliso amen.